whatever is creating barrenness for you, my friends, you might want to start negotiating. Whether it's a better career, better job, better relationship, or even a better you. Whether drugs, alcohol is getting the best of you, whatever it is that's causing this season of barrenness, it's time to negotiate. Get up the courage to negotiate with she who has the power over these things. That's what Hannah had to do. She had to start locally. She had to start outside of herself. And whatever that means for you, I want to encourage you to do that. Hannah was tired of being ridiculed. Hannah would weep and pray silently. Even Eli, the priest, was sitting there watching her. He couldn't figure out what she was going through. He said, "How long will you make a drunken spectacle of yourself? Put away your wine," Eli said. Hannah corrects him. She said, "I am not a good-for-nothing daughter of Belial, like you think. I am a woman deeply troubled, and I have been pouring out my soul before the Lord." Not only did she negotiate with God, but she negotiated with Eli. And finally, Eli blessed her, saying, "Go in peace. The God of Israel grant the petition you have made to him." Hannah went home, believing what Eli said, after having negotiated with God and the divine, and she conceived and bore a son. She named him Samuel. So this is the Samuel who ended up being the last judge. This is the Samuel that started the kingship of Israel. This is the Samuel that brought in a new era for the people of Israel. This is the Samuel that anointed Saul, that gave birth to David and Solomon as leaders. All because a faithful mother named Hannah negotiated with God. In summary, the story begins in barrenness, closed door, hopelessness, no sense of a future. But God, in God's wisdom, together with Hannah's negotiating abilities, brought a new chapter for the people of God. But Israel became overly impressed with the power and pomp of the Davidic kingdom. Prophet Micah would preview Jesus' judgment by saying, "Zion shall be plowed as a field. Jerusalem shall become a heap of ruins, and the mountain of the house a wooded height." So in our gospel reading, the book of Mark, chapter 13, verse 1 to 8, Jesus' disciples came into Jerusalem and marveled at what the Davidic kings have built. They said, "Look, teacher, look at these large stones and the large buildings they've built." And Jesus said, "Do you see these great buildings?
There'll come a time when not one stone will be left here upon another, but all will be thrown down. It is true not only of temples, but also of palaces, of priests, of kingdoms, of heroes and stars. Everything is going to come tumbling down. In the midst of such impermanence, we seek stability. In the midst of chaos, we seek order. In the midst of insecurity, we seek certitude. One thing that we learn from Jesus fairly quickly is that empire, with all its pretense and brutality, lacks permanence. And sometimes we gravitate towards that which gives us security. But Jesus is asking us to gravitate to what God is doing in the world, what God has done over the ages, and what God continues to do during our time. So finally, I'm paying attention to what's going on in our economy. Millions of people have quit their jobs. 4.4 million in September. The month of August before September, 4.3 million quit their jobs. And they said there's 10 million job openings for 7.7 million unemployed. So my point in lifting up this data point is even this great country of ours is coming apart. Lots of people are, through good reason, rethinking this whole idea, this notion of God's kingdom versus man's kingdom. And they're beginning to gravitate to that which is more valuable than nice things, than stuff. They're beginning to seek security in structures that used to give us security, but no longer. Not just the unemployment, but we're looking at the automation. This whole economy that was built on people are now saying, we don't need people anymore. We'll automate the entire supply chain. We were at one of the casinos last week, and now they have security guards in the form of robots walking up and down the aisle, taking pictures of people. And we're at a family in Salt Lake City, and they have a little vacuum cleaner that cleans up the place. So my point is, there's something going on in the economy that deminimizes human people. And I don't know what's going on, but I do know this, that God has a plan for the human. God has always had a plan. It's good. It's just that sometimes we've forgotten about that. We've started to worship other gods that give us comfort, other gods that sustain us for a generation, but not across time. Sometimes we lose our way and worship other gods. Our lesson this morning from the story of Hannah is that in our barrenness, we are reminded of God. And to the extent that we gravitate towards God's will, and for us Christians, is God's will as it manifested in Christ, then we will connect to Source and be forever blessed. Le pero ese furu foi pois furtasi I le lufu lima.
lo iai le tau mawhainga o le tustala o e pelu e whamamalama a tiki le tali i le fesili nei. Pe whapewhea o na manuia le ainga e au noa ma se taulanga. Pe whapewhea o na file mū se ainga e au noa ma le sasa. Pe whapewhea o na le lei ainga e au noa ma le sāua. O le fesili le leo o tamu whaina tustawa e peru e whamamalama i tapata. O no le mea alea na tutupu mai ei tātou whatutuanga Israel, o le ai. E le mawhailapa o na manuia si pangana o whai si tāulanga. Le mawhai o na atamamaita meiti si pangana o sasa. Le mawhai fo e na whapoto ainga e au noa ma le sāua. E iai ia se toi tue au noa ma le sātau. E ise fia au noa ma le whanau noa. E ise ao e au noa ma se pō. O tui ngā whesili e ia o tau whaina tustala o e peru e whamalama. E se foi tupulanga ma lātou tali. O le tali foi le tasi tupulanga e le tali whengai maisi tupulanga. Ai a tātou. O le asa tātou tali o tātou foi tupulanga. Me o tātou i loa ne whanau mai lo lava le tangata a mata loa le mea leo le whai taulanga. Kaino ma a peru le taulanga mō mua. Whesilia i se a. Whamenisi ona o le totongi lea o le angasala a tamu ma ewa. Ona ua i loa e a tamu lona to lua. Ina ua whamalosi e whaine tangata e pera na whaia e le tua tangata. O inana o ia e le tua o i lea i le vāo le tangata ma le tua. O pa uuna i o la mata ma wala i loa le se senga o le lei ma leanga. Ona a mata rola i o le whaitau langa o tangata. E fo isi manatu o le tau langa i ni e whatino e le whulanga a le atua i a atamu e te ai au me ai ma le afu o mata. E te whanau mai tama ma le tinga e alu o loto i lautani. E manatu i nā o tangata. Na whaia le li, le tau langa o tau langa. A fio mai le liu Yesu Kiriso o ta pena e ia le taulanga e uma i taulanga. Tu manu ma lolo fa mai na sengia o i le lani ua nofo i le tutau ma tau o le atua. E fautua mo le tangata. Ma whatanitali atu le teini e tuku ai lalo i ona vai e ona fili. Upui altu stawa e pena. Le tau langa o tau langa. Ina ia oa ne to e iai se winga leo le tangata e whimana o mia e ia le tau langa e manuia ai. E se le mawa e o manatu lea. Mo le mawa tu stala e pelu wa leo e to mana o mia ina le whai tau langa mo le whamangalo ina o masala. Na lupi fo i tu stala e peru le mea sa whai e o staulanga. Ma whesili e o ai taulanga na na whai e o staulanga e le e whamangalo ina ai sana sala. Ia, nele le na whai e Yesu Kiriso. Malana upu la whai mai o le whengainga le na osi e le tua ma apera amo whailonga ina le peritone. Le ue tu tono o tato moto. Le o whewai mai tātou i tātou mawhawhau. O le peritome fo i lena peritome e le pako le tina. O lo peritome e o tātou loto mamana. So e le tau whamanatu e leisi tangata. O laia i tātou le mea andi tau i tātou whai. Whengainga lea na topule e le tua whamanuianga mo tangata. O lo whewai mai tātou e whamanuianga le nā.
e le ona o taulanga, e le ona o le sasa, e le ona o le saua, a le manuia o to pule le tua mo le tangata nei whai. Ia whaaftai mo tātou se ringa i le aso ane nafi. Whaaftai mo tō wō ma au me maina au wai le tātou maafutanga. Sa au la ngona lawaro tō lei loa. Wa telefoi ngā luenga o lo whengai mo tō. Whamolongo tō fo i lo komiti. E i lato e li atoa o tō saonga. Au le nei le whe awa le tua mo i tātou le nei tai au. E le o to e mana tua ina e le tua o tātou so i tula funu. I le mana o mia fu i tau langa e whamangalo i nai anga sama. Se manatu te lea, manatu lea. O le manatu lawa tātou a le atoa le saonga e la mona lawa e whatau waa. Ma ngona le maa, ma ngona le matamuli. A le mori maua le tuspainia. Le mea e tā ua o whatu tua i le tua. Whatu tua i le tua. E whao laina le tangata ane o tonu i le whatu tua. Muri ngā luema. Ai mo mua le whatu tua. A o ngā tutonu role fina ngalo le tua i lo loto ma lo mawhawhau. Ia o na ato o toa le o ngā luenga e whai pei titi pe tele. Whingatalo i lo le whatu tua stangata. Whingatafo i lo tilo i lo mauli pe. I lo le alo talitonunga. Se banga nāua wa ai i au tanga ma o ngā luenga. Yuna tātou si la fia lea po feo i elo whatutu. Pisi na mata i tātou wa o onga i le leitai au. Pe whape feo na manuia le ainga e o noma se tāulanga. Pe mawhai o na file mō se ainga e o noma le sasa. Pe le leifo i ainga e o noma le sāua. Ia tonu e le mawhai o tangata. Ai mawhai e le tua. Tono manatu o tangata e le manuia se whanganā o whai se taulanga. Au umona saunie le taulanga o taulanga. Pawale nei e tātou whatu tua matali tono. Ma whangana tātou te manatu ina e pere tala i ahana. Whawhine e pā. Whawhine ula i eis whawhine. Whawhine lofa whasia i ailana tāne. A musia fo e le o ona le atua. Le paenga lava le tangata. Le se au ngā whawhine e pei o hana. E nā vele nei winga o tangata i a te ia ma mena sa ili e hana i le atua. Nā vele anga le angaina o ia malona malona masiasi ma me whatutua atinia i le atua. Maalo pe i le tua. Ave peo na taimi malona taitanunga i le tua. Nei ulawa i na whaongaina i le tua hana. E ala mai e lona whina ngalo. Tali le tua i te talo hana. Whanau e tau e le o Samuel. O Samuel nana whao o sauno le tupu mua o Israel. Na amata i o na vea nei tangata. E whaima tangata o le lololangi ma le tusi. O le talafa mai o le e peru lava lea e tasi. Le whaitau e matini lutele. Le mafu ai o le subia le whatutuanga kerisiana. Whaupo e tō sukuru wapu. Ai ola le tangata ani o tonu le whatutua. Whapele o lute ue leo ngā luenga e a laiona. Ola le tangata. Ai ola le tangata ono le tua. E ola le tangata ono le whatutua i ngā luenga o umana whaia le tua. E ala ilo nalo Yesu Kiriso. O le mewhi nai ola i tātua.
Ia, o le tātou launga na tele mea o lo tutupu le soifua ma le olo i tātou. E meise le nei whaamai e pe o le tātou iai. Ai o lo tatalo i au ngā pea fionga le atua. Ke te ina i lo tātou ola whātou tua. E la tātou whai nei sa minga i le vei o le atua sa mi e lau whipese. A ina le tātou la fonga.
Ia manuia fo'i pai aso tatou ekalesia, ia tō ngāwenga ma whiau, ia me se koe whanau ia lātou aonga. Koe whono le ekalesia pe amai ia le saminga nei, ala tatou whai u le talo. Whaaftaile le ia no nei awanoa mātou te lafo aise se leni mo lawa fio mo lo finangalo. Ui lava ina manino ia wawa onga e le fia mana mia se taulanga e lawa fio. Awala na mātou whaia ono i mātou lava. Te whamanatu mai e iai mātou le aunga o mele le uma e mawhai na maua e tangata. O lawa fio le mo lo finangalo. Whatutumu mea o lātou whaangao o ina. Ave fo i le nei o lotu le tō whama mao e whaamaina nei se le ni whatawa. E whalau te le ina e rofina ngalo i le menei ma le lalolangi a wao. We've come to the end of our worship. And the message is textured. It seemed to be all over the place. That's why I ask that your spirit hover over our beings so we can meditate on your word, expand it in our lives, and make it meaningful for us this week. This is our prayer in Jesus' name. O mātou o i le singui o mātou tāpou inga, e vai vaila o ona, o mātou lafo se ua tupea i le ngā ruenga alo ngā ngapa ia, na te moli ina le winga moni o fionga i o mātou tangata te tutasi. Nei mātou o atu e nei lalolangi, ma whape ina o na whaia. E le ala na mātou ngā lue o no mai tau mai mātou e tangata. E ala mātou ngā lue o le whataita ina o le mātou whatutua ma le te tonu i la o fio. O le mātou te tāua o e te whaamaina i mātou. E whaato to eina o mātou whatutua. E tupu e maola le whina ngalo la o fio i le nei langi. La mātou tupua. E tumo mai o mātou runga. Le lofa tunu o tele o Yesu Kiriso o mātou li whaola. Le lofa muti vale o le atua o tamaa. Man mafutanga le motusia maroa nganga pa ia. Ia i lato whatutua mai mātou uma i le lalangi a wao. Nei maso uma e o le whakavau whakarola